ohia ebema wo ho akyere wo no adan na obete asama make ya sese ohia eya anopei obi tie me 50 cedis kura ye friend 50 cedis oni bi mpo oni bi da ho se asem to no se sia na ye ka kire ne se wuradam na bra kofa sika bra na ye nkwa onya bi agye se ofre obi eko ebesia bo ewo nipa kro no enchen mene wo kasai obi de ka serious wakoji loan ama loan aye ne ka onima de kodia odi loan no ye sika na hye ye dan ne ka den ono so a onibi na odi atua ato sa nipa ya dwendwen ato no esu ato na dwane ontumi nakora mane ho nto no eya asembia ni nyina no ahokyere wom ena ohunu kwan so a obefa so na obetua sa sika yi mene wo ekasai obi wo adom akyede broni beka se talent a onyame de ama sa nipa no se nipa no onya emwa na se ne talent no epeja wasaman nyina yebedidi ho yebedi somfa so nanso onni sikanti sa talent sa gift sa adom akyede we no akademu si ahokyere nye anopei because of poverty and I say because poverty very very expensive entino nipa bebre abrabo akadan emu me bompa yema wanopei wate say Awurade mmoa ewo sikam. I declare financial breakthrough in your life. Sanya honchira by now anka abrabo no wakọ wanim ka waduru pempenso bia sam pempenso no a waduru no wo sanka ne watumi agina yie nanso ahokyire nti woda so timba bia wutim afe no timi hia ekọ na abeto na abrabo no ensesaye de tia ne tie abrabo no ayese waka achi nkwadan keto nyina ensa wo ho ni nyina ye sikasem ni nyina enese unni sika ewo abrabo no mu enti ama ebepem sabre you are still where you are anka suku wako bia wie anka adwuma no wasua bia wie anka dan no wasibi anka awade no wawade bi ahokyire nti awade kura no untumi nware ohianya de papa so ohia ba wakwan mu a emma utimu asem nyina no ekadem emma ne wasusuo nyina no ekadem. I pray for you. May the Lord bless you financially. I pray for financial breakthrough in your life. If you say, this is the only thing I made to me the abuao. Apart from that, and yes, sir, Tebiano enyo. Tebiano womuno enye. Asetrano enyo. Ewo se bibi esesa ewo abrabono emu. Anopei me bompa yese. Baby, I will seek a shebiano. May the Lord favor you with that money. May the Lord bless you with that money. Baby, I will seek a wubia. By now, obi me. Neka odieno or the serious. Ontumin tia or no akra ne rent. Ne dan crack ewu ontumin tia asemia reho. Say a dan cra or dinity betum. Baby a obeda single room a obeda munukura no ontumi han ontumi ntia ne danka afei oni fiewura edi hide and seek. I pray for you. Say Awurade mmoa na financial difficulties bia wakomu no onyiwo emfa emfiri mu me no ekasai no obi ntimi ntia ono a ne school fees edi arehosem nie ontumi kura mo akohomo ntimi ntwa aduane mane ma enni eyade bia areho ba bia wonko bi mu nti no wonhunu the pain
a saa nkrɔfoɔ no wɔn nam mu na sɛ nka wakɔ saa tebea bi mu pɛn a nka wobɛte aseɛ ka wobɛhunu wɔn haw ka wobɛhunu wɔn su amane a wɔnam mu nkrɔfoɔ bebree ayɛ hahaha wɔn nam abɔnten so enso no wɔn ayɛ hare n'ani nna bibia so yɛ obi wɔ hɔ a adeɛ kye anɔpa yi n'ani nna bibia so oni any hope ɛwɔ abrabɔ ɛne asetena emu menu kasa anɔpa yi obi antumi anan adwi wɔsuama ne sumie nyinaa afɔ efi sɛ adeɛ kye anɔpa yi a yɛ kasa yi oni dia ne makora bedie maame ka wakoma to yam. I pray for you say Awurade connect oboafo ema wo anope Awurade nyi oboafo ema wo minibi te sadia naano Peter ekaye no wose sika ne jetade minibi na de amewo na mede ma wo Awurade Yesu Kristo din mu de amewo na mede ma wo enano pay say Awurade nyi oboafo ema wo Awurade connect helper emfa ma wo sebe ya wabrabo wasetena ene wade ye ebetume akọ enkan anopei makuma mumpa ya mebọ ma wonie onyame onyiwumfiri ahokyere mu onyame onyiwumfiri ohia mu ewo Yesu Kristo din mu. May God bless you financially in the name of Jesus Christ. I declare over your gifts, I declare over your family, I declare over your life, I declare financial breakthrough into your life. Receive it right now in the name of Jesus Christ. Abusianfo dia ogidie enye ho emfa emano. Say ena anopei yehye yehunkrane ewo dwumadie so. Na fe yaka wo se kan wakoma to yam na Awurade ono ena obeye ede amaw. Anano ohwe Israel na obetimi ahyew enenso. Enye wo ho bone enku ho. Kura wo mudie mu. Fa wasem nyina ye mpaebo sumfra Awurade. Ose ebepem sabre mu misa bibia anopa bisa Awurade se onyi oboafo mawo. Omo obi mesrawo. Sa nipa no ba besrawo a okọ a obegya bibi wo wabrabo mu na obedi adanse e de ahye Awurade animonyam. Afeda sese ye besanya tena ha biu no ubedi asemi ho adanse Awurade mmoa na onyi umfiri ahokyere ene ohia mu na ohia ene ahokyere enye ade papa. Ebraso yemfa ye weather report anopei na yentoa so. Ewiem sachoye esan emamu Akwa Ade Akye Abia na enenso ye da foforo Awurade aye yetie afutu samawie yenhwe se de wiemu ebesi aye ene edai ene yebekoso ahunu anopai awo ewom na anwumire nso yebehunu awo no eye weda foforo bi a ayi ni ti ebeto mu a kopem bosome nwotwe a ebai emu yehwe animu se ene Ghana maimu afanan no yebehunu eye anopai biribia ayete se ewisie ewo wiem titru baabi akwaye mpoano ene mmepo ewo no ebe reduce visibility ene se unama se obehunu wanim ten no saade na aye se wisie no nti unhunu wanim ntenten so ye driver ni na unama eno nti monson kane a ewo ka no ho a ebe ma ka afofra oba ana nipa wonam kwan no ho no ehunu se ka bi ewo nanim a eba yeba yetakwa hanom a saa nso na yebehunu eye bibia eche se wisie muduro no eye ohanchemu aduosia na anopai animu bae no yade a eno befiri ho ama awiai yebehunu ensuo nketenkete bi a ebetoto ewo enye nsuo ano oden to gidigidi broni beka se slight rain yebehunu bi ewo yentamu ha enom afi ene ewiem no anopa ewiem enwunu 23 degrees Celsius na animu bae ade akye no ebepeja free 23 na ede akọ 29 degrees Celsius ekwa anwumere mu no
ede awo ebeba enti no yenhye no nso abatan ne awofo mukita nkwada nketoa no na mahwe wo mo nso eyie wo mo tade ne wo mo adidie mu weather report a yede ma wo enie wakwaba enne ewo abakosem emu enne mfinhia miensa pepepe July 22nd 2022 ena aban a na otia konwa so na nado danko akufo ado aban oye na dwen se baabi a yekora omampani Kwame Nkrumah eno obesiesie ho na waye ne kama na ohwa sabre no yese etwa sika beye $1,000,000 no miensa ena na yade hwe se yade besiesie ho na yakora baabi omampani a odikan obeje na home na fei eho beye nsrahwe bia ebetwe nkrofo ama wo mo aba na wo mo aba abehwe ho eno be boa ama yabasem ene yabakosem eno munsem no yatumi agina enti ene yemfie miensa pepepa na na adodankwa akufo ado aban etwa ahoma mu ebie kwan se yensiesie Kwame Nkrumah Mausoleum ho eno nti oba ye Facebook no so a baabi okoye nsiesie no eno ena yade ato Facebook no eso ewo ho eno enti ene ewo abakosemu enie na yahwe ya abakosema wie no afei de ye boa ye ho na yakwa akofa no pa no nsia kasebo no ede abrew na ansa na kasebo no ebeba no ma yenka ye nyina ye ho se ye pia kwa abonten no yenya ahwe ye kwan a ye benante so a driver for ye na yeti moto so ye na yeti sakre so yenya ahwe ye ewo kwan no eso efi se won kwan ehia wonkwa ehianti usi kwan no so a na waye ahweye enti road safety warning a anope yade ma wonyina ne se ya driver for yesre mo anidie mu musi kwan no so a monkwa hianti monto mo boase baabi a obeduru a weather no ebo no asi na wunhunu wanim yie no to boase boko eye awurade pa obekwa koduru mirika dodo a yede ka etuo ana obenom nsa ede atwika ana se ade bia ebeje wadwen ewo kaa no kamu bibia obroni beka se ebeye distractions te say bia umiamia wo phone so utie call ene ne ekeka ho no ebetimi akwa nkwanhia ba ma Accra yahwere Accra bebre ewo ho enumti anopei driver ni dikan na kai se wo onkwa ehia sanso na nipa a ete wo hyan mu nipa enam kwan so nipa ete moto so eka wo ho no obia so enkwa ehia yemo yenkwa ho ban na ebenya enyinchere ede ya adwuma aboa ama oman Ghana etumi atu empon ene anopen so road safety warning a yede emau enie abusanfo yede mu nyina ase they say de yebe ya ahoboa na yakwa akofa eye kasebo no ede abro yefa kasebo no wi a yede de aka nyina ebeba beto aso Ghana Today wo ho na Ghana Today mu enne no ubenya akwanya na wafre 0260 196063 0260196062 na afi wachre eye wadwen obe kansama ebema abrabo akoso ma yemfa sedama 21st clinic wo mo se anopen so bre beje wa yaresa yade bia ema yade emema yade empani yade ene mofra yade yenro nyina nso no eye highly efficacious ahoden ewo mu a etumi sayade no ewo soro pa wada Roma okwa ebetumi aboa yahwe na yesiesio ye won krabata dunum anopei tumnike wo takwade a Roman stores na nhwe animu ye obi otakrade ye obi okasoa ye obi wo eye Accra Tantra Hill runabout no so hwa okọ eye Asanteman mu a oboase ebi wo ho ehwa overseas Kumase ebi ewo ho enum afi bono ye obi osunwane eye ahenkuro no emu ya ne regional hospital ne dia nhwe ye obi ewo Brekum amango ase ye ben Chris FM ewo ho no ma okọ ahafo a ye wo abotan so go so abotan so ye ben Success FM sanso na okọ eye bona bono ho no na ye wo ebi wo wenchi kramosto na chi ewudwadadam
wokɔ ɛyɛ bono apueye bono east a ye obi wo techiman GN Bank dan dada no mu ewusunyan kwan no so afei wokɔ nkranza so ye obi wo ho nkranza man hene dada abro san no mu Children's Park nkyɛn hɔ a Presby Bank no enhwɛ animu ɛhɔ nso ye obi wo hɔ a ebetumi aboa na yasaw yade ya resane nyinaa ɛyɛ pɛ yenuro nyinaa ɛyɛ pɛ enti bomode na kɔ hɔnom baabi a wakɔkyinkyina brɛ ama wabɔ kahunu tumnike anɔpɛ na kɔ hɔnom ɛno achi no yɛsa yade biao na mu yade pa baako a anɔpɛ yɛsa ne kɛse pa no ɛyɛ sciatica entini mu yade no ebetumi aboa yɛyɛ massage nso yɛbɛtwetwe nipadua na agyene ama honam asisi ho so 0540311311 yentumnika na yenko fikasiem yenko fa no pa no nsia kasebo yeba enkomo ho good morning Adia sasiso emenije Ajuma yesimini aketi enti usumwa sumyo aguna bema wanya aketi apa ewa sasiso Ewiasim basum na wasum ye dia fanyina mase wansum bisa usum ye makete apo eni je ti sompa tie e makete apa sompa dia sasiso emeni je sompa FM sompa TV makete apo sompa tie e ma je Chimwa fidie ne to Sompa FM and TV nebema weni jie ene Acheampong nebema weni jio sabra boy mo dadwini bi natural suna udi ewnya nebema weni jie na Acheampong so kamu ema Acheampong our fidie ne to Sompa FM and TV why Yasim Sompa mani jeni Acheampong na unu warada Sompa de asitine imunu ema Acheampong Ye no mai mun sama kudi mun samina ne kasebo Iti samni eja su samina Sompa de abamampu Sompa FM ema Acheampong Sompa TV emenije Sompa TV Sompa 101.1 Jesse Campbell Charano Pano Siaka Siabona de Shimama, Abrono Socia de Bremono, no Sia Boy Mamunam watching. Cassia Boy before Sompa 93.1, Asante Mantem Copo Kumase Ayuko 100.9, Adam for Radio Ewo Paris, France Abuch Memo Anafe Tarkwa 101.1. Tarkwa 103.3, 106.1 yet Chiman, and Sompa 98.9, and no Ayasunyane, and Kranza 90.7, Doma 101.3. Woko tuning radio, Eddie to Code and Swagetum, and no Sompa FM or Nemo Marinfi, Sir Facebook and YouTube and so, I want to see Choku, I am Sompa 106.5, Sompa 106.5, and somewhere Debano, and any money be any say. Asante ne otumfo say tutu ene day of rekwama ban sebe ya womo emma investors ya womo dane womo ne de mining concessions ahodo emma womo no dodo no a emfiro mining mu say beto galamsa sia na say yentu no swafo a wo hwe omari bambo mu wo ba yin sembia no adiafa ho Dr. Abdul Rashid Pelpo
en wode atu dwa se aban no ehwe animu se anya kra million mienu ya eye enwuma de ebi ebebusu wo man mu. Sanso na Ghana Water Company Limited nso so asase a one more can send before Barakasi water treatment plant no ehu. Doma Central aban krachi panyini ena wo mo ahye campaign bia se wo mpotem wo se de be ya mabunu a wo mo de wo ho ehye enuruboni mu no yebeyi wo mu nyina afiri mu. Ebeka ho ya nkrofo mama so de anso ka ho bi ne aboaboa no a enanso anopai Yaraba so mo sa no pa no nsia kasebo wo padansie mu ne mapa ye ho dwo na ho tie ebetumi aboa ma wo dan no wotumi asie firi na sase kopim na wie ya worofo ne na hyene nso an se na ka eje second plan mecha ne nko ade no eno na ye papa adansie mu ne mapa ne ncha na abenya de afiri wo sese na do plywood builder wires na cement iron rods roofing sheet eno na ka eje si o na ade ba ko a edane se woto ne ma no a wasade ko jaw baby bia da pesa oko 0204345040 0204345040 and point homeopathic clinic na waso be free ankasa yade be na ha wortetew ade wuchi na no wonsiato wojo baby a enye wo de bo adunsifo akonfo so na so nyine nkosi aga ko end point yade ne nyina last stop no wono mo beto ase de ama wo ensan so mabie mu kra na wase kuma se wo krono mabo ahia ana kra wo shell signboard on ma Spencer's Road akra honum wo ba wo pa wo be ma wo prostate yade ehwa na se wo dwonso a wo che ya wo nyina ta wo tu ase adema wo we ni nyimako nkaye bi ana no pe wo ba che wo mo enka akosuya aje wo akode boate ni medin mene Ajua Asare. Yasha ansam no ase na wasofo ya washo magana ya bambo mu nsemu ya Dr. Edward omane buama ana wade atudwa etrosa sebre no hwemu agana ban na ni abre no yie papa se wo befa kwani asebia so se ne be ya waman no galamse hu nsansam a asa yensuo ye kwa ibretuo yensuo no Ghana ban betumi eto ase na eno da wo government accountability series ya eno Ghana ban ade asehye so se ne be ye na ebra no bia no abam mpanyimfo baba kasa wombe ya no am oman ye hunu baabi a yakọ efa ne bambomuo afenso korampo no yasetere mu yensu aya no mu yaduane die mu ana afe woman no ankasa no ya hunu die mu no ne nyina da ayade a Ghana ban afato no so no wato ne din sa government accountability series na enu no na Minister for Defence Dr. Edward Omane Boama efa ne galamse ho no panyipa no koyi ano erefa ho sei. The Ghana Armed Forces have played significant supporting roles in the fight against illegal mining, Galamsey. We are not out of the woods yet as a nation, but there is hope because there is a political will at the very top. We have reviewed the fight against illegal mining and have worked with stakeholders to reform the fight. The National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, NIMOS, is a product of that review exercise. The recovery of several forest reserves early this year, which our forest guards could not venture, was led by the Ghana Armed Forces. Additionally, the Navy supported land forces in Operation Hall 2 to combat illegal mining along River Ankobra in the western and western north regions. The Navy's riverine operations along the Volta River, like Operation Oasis in Bui, also assisted in reducing the effects of illegal mining on the Black Volta. I was your way for you was your Mary Bambo, so Dr. Edward Omane Boama. Nana Crocram one up and ye pan woman answer wa. And now Obaba Trossa, a fan of Mabuno once and someone on sono. Ghana buying as in one conya, Sir Wabasha, Sian watched Mabru Pinoa, Titru National Service personnel, no, or do on by Franti Chiemo Fanasra for Jumenu, now one much me who watch Rabino. Ghana ye pe, and Maburuma, one of my boy, a bambo mua. Saffron so anya yaba eum. In fulfillment of a major promise by President Mahama, the National Service Emergency Response Readiness Program will begin in a few weeks. The basic military and emergency response training is a 6-week orientation training scheduled to run in 2 batches from August to October this year. 10,000 National Service volunteers are expected to kickstart this initiative with plans to increase the number substantially next year. They are volunteers. It's not compulsory. The areas of training will include basic military orientation, first aid, basic
basic life support, disaster or fire management, nationalism and patriotism, loyalty and discipline, leadership, mentorship, and fiscal training, among others. The core objective of the program is to equip the national service personnel with the relevant skills in security, disaster preparedness, public safety. It must be clear, however, that the training program is optional. I was on the Return and Carrier Minister for Defense, Yera Edward Omane Buama. Asantira otumfo say tutu otosumi no ene de ato aban no anim se beya wo mo ampepi ya ye dane mining concessions ahodo allocation de ama wo mo a na ye consider wo mo a wo ye local investors e wo Ghana na ebrebia ye dwene amanonefo ho ansan ya badwene timamufo no ho no wo kire mu se aban enhye na won dane niema eni kakra opanyini de nsem we nyina etudwa wabra so ye hyense ase no obo ade mu nipa eso empirifo ahodo bi efrat na ye ho ena fa minerals commission ekopie ne naso ewo menhia ahemfie na enhyiamudie ne nyina ye se Ghana Minerals and Mining Act amamra 2006 at 703 no womo epese womo hye no womo yensa kire kakra edan eniemani na ade ba ko womo hye ne so hunu se womo pese womo de ye nananom ahemfo mpanyimfo a womo kebie womo no womo so gye womo adwenkire ansan womo betu na mo bisa no a womo etu enunti ene womo de nhyiamudie no ekopie hu ewo otumfo na se na nkomodie mu no ena Asantewura echire mu ese Ghana onyankopon adum ye niema hudu bebre ye sika kokko ka ho nanso pepi si ebetu ni aye famra kwan so ni ebedanda niema ni a na se amanone investors ne nkwa na yedwene wo ho wo se brewie du saban ebedwene local investors no so ho say mine no see the mo bia Ghana for ne any kan fama wo no ne abrofo be partner ya partner ne sika no nka obi Gaza South Africa Johannesburg aye ye golda woman ne wo ye nyina ye South Africa for na ye enti so obo ase na kiye de ma ye ne bibifo ebisa na enso ye de kwaji sika se de omo kan ya krachifo akosua mining engineering ne ye nyina enti fo mu mo nye eno na ne was eno ne asema da ho e was ye hwe ne ene Constitution Review Committee no share sa provision na wo constitution na ego mu no ye hunu ko en de be fa so Western region Western North e wo nyina mines wo ho go na ho no nti o mu ntime inform company me yemfa ma before ne yemfa nkopebusi ama ma yema e ho fo no nyina anya adwuma na sika no so nka Ghana wei eye Asantehene otumfo osei tutu a otosumienu I was sorry to one upon Sakasiabono aso. Ghana Water Company Limited, Wamo and Nebuaman ye was free and ne an opaya de chrono. Ayadia Barakasi water treatment plant no, Wamo Abatumka cross and a baya. Ever to me a Buamans, yes, from Quartumia Coso. I were ECG at Macona Wamo power lines. I would one mashas ye a yim. Was a way idea who ye papa panam sunti. A free bass and nano perinon cono. Ade Akye Abia no numu no Barakase water treatment plant no wamo abatum na akoba ne sa no wa amiaye bia ewo asantemantemu ba bi te sa kronom cementum heman amwaman enkatia asofia afa bia ya wodo ya kwawe wo nyina adankwa ame adujama Barakase kronu amu ana fa bra ofenso na mon ade tuatuamu a akonhia tem ana fa kire krom bo aman kyekirem ane ahinkro kwa man kwade ane akrofrom chese emiane de doso pa e wonu nyina no ana Ghana Water Company Limited atrose fra no pa no nkunin ade kwopem enumenu no mu de ensuo ho nsam no ba hyase ya bibia ho awosam ya ya wodo ambobo bosuoi na mmofra enumenu num ade krono no ensuo no besan so ababiem na we no nyasa bia womom ana womum fidie ho achechema na mmom se ne medi kaka na hyase no ECG adwumako no power lines bi ana ewase wonmo yensiesie mapa ewom entina se edisa sa wonmo tumi etu sa na mo no na etumi eboa womso se ya che obibia da pi na mmom emia ya wodo a saade be ham wono wonmo sere samon fanche na efri besa no menu nsia edekro no ensuo no nsam ebesa babio Oswafo ya wo hye nyuma ani apadie ensem so Dr. Abdul Rashid Pelpo
and what dia to just a binary anya bi kra no efie nan ya eda yenim no 101.1 FM won be mana busu sei chapo e wo man mu na mabunu no anya bia ni nyina kan hyehya ahodo a wo mo di gu akwan mu se de be ya se ye wie suku ye nya adwuma nye na unemployment ho sem akoye bo wachi bidin wo Ghana ha na wo be hye na wo maye bibi e de afa ho wa bra woni nsem twofo etwetwe nkomo enura no wo de to just Ghana ha e mabunu a wo mo anya adwuma nya wo mo da so titi fie no be o ha mu enchichemu edunum ase afibia no kwa e na e kosoro wo so ba abibremu atoye ha no mu eseya Ghana ka manya hodo a enwuma ho nsem akwakoye din pa e de ama e mabunu no nti e na ban no ehwe se emfihia nan a e da yanimi die won be ye ne won betimi bi e be ye den die nanso kwan bia so no e yade enwuma no anya kura 2 million die won be nya bi e de ama omanfo aye. We have come to office and realized that the total number of young people who are unemployed range between 15% and more. We have taken note of that and we have launched into it very aggressively, and that's how part of our effort is going to make sure many of them who are not employed here can be given temporary jobs outside the country, and when they gain some experience, they come back into the system well prepared to function. So all the jobs situations we have spelled out by the Youth Empowerment Program are only a part of the total effort we are doing. We intend creating 2 million jobs for the 4 years. It is our commitment. Dr. Abdul Rashid Pelpu, swafo a wɔhyɛ enwuma ani apɛdie so. Na oyatro koso awo Kwabri East Kropono emu we your mother share ya one more so awa santamantamu woman na desa wayatro no ahyehye so awotro se wamo awo Abubakwari Limited bi ewo ntonso honom na dwuma wo die ewo ntonso no kyese enya asem keto makora ene concession wagiri se cham ana wo sansase ensakoba no se mo ba no wono papa ya ejumi kura ba bo won mo damu ama adehye no won mo damu wona se wo yem kura hyehye wonom anam so ama adehye ye won tonso ade ye yenko wo ye kyera pa ahyehye so makoja bo ye den atro sa fedi aye ye na nka ye kura na nka kwawi wo mo papa bi na hu sike banka wo nsakura ka bia na mabunu no enya mo adwuma ye kura de ankanya ya mo baba se won mo dan asa won mo sase ewie kyera sabio asa so ye neoma ensem fata de akyera wo mo a enya de ombeti ase na wo sesa de kura hyase yi won maka ho asem wo mamre bi atwam wo ban na msinia na wo Kwabri East Koponi mu papa no won mo se no na so ankwankosi aga na msunti ade ba ko mu ni mpefie sa ban no ene Kopon na crash for one more tie ayo ya kyere ne strike enu nti na wo mo de ahyehye so se wo mo ye ya kyere na Ghana fon so ahunu bi Brian man boni kwa me redu kopie mu no sei na emapunu no ese no wadawro ma ule se anya bwana ba bia China fo no omo ya adwuma no me amegina okube fo amukoko fo omo ba fiti ya sa sinyira se wo quality omo ba tua eka 3 months ni omo ba carry ya tie na se mo fra ya sa mra ya ba ya demonstration se ba bia omo ya adwuma no kwa ya get me so pa to video asasi o die yo ya tuaso a de ya ba bra I was sure why the share was Santamantamonton so Kwabri East Koponimu and your tail one can and watching your sadabi. Asamba say Yanas and walk when you say about primping for neither one would do come or any about crutch penina. Or Kwabri East Koponimu one for Joseph Amankwa, Nuruddin, and so Akasai, and watch us Wabasrapa, Sir Afenum Yanaya Mabuno, and Penyon for Anafe, Sir Abubakwari Limited, ya one more Subway, woman Yana Matanasi, Emma Tanapunuti, now one for ye, and so intimate ye. A man in for woman to Mamma Mediana, no idea, never by idea, everybody say, Mamma plans are brave, Emma demands are woman dear brain. Mana natural demands, Mamma Tons are so, Mamma Tons are sick, and in Sasilla for natural demands the Abba. But when I say, contractor no creative, but creating a problem by. See, I'm not say, my contract contractor say, the client was in and so I have I only a plan to come out mining up and go through. The end of the year, our buffer next year, and the end of the buffer no more. I don't know who's yes, anyone when you are more anonymous for no office, and they are not kind of first one. The Bama Abandon. I was sure why I have bankruptcy penina or Kwabri East Koponimu, one more for John Joseph Amankwa Nuruddin.
Doma Central aban ena musini yonunya for Dominic Aduma meyawo. Na wodi atudwa ya woche se niema bi koso ewo empotem hono a eya jinsemu ni tichu ene emabunu a womde wom ho ehyehye enuroboni enum emu enti won wankasa afa to ne ho so ya woche se awareness campaign bafua ena wa launch ewo empotem hwene nenam potem ahodo edwa ahodo emu ensore mu sede ye be ya won bebo enuroboni hu dawuro na wo mama mabunu no ahunu ensunsanso bone a ewo saa ade no wo mamfom ho ankwankohye mu biem afutuo kese no wode kɔ ade ama awofo nso wo se enye mofra ne nko asede nemu awofo no so yesa wo mutimi hwɛ wo motenetene wo mma sede be ya enima bi a ensem fata wo mde wo ho hyehye mu enne trauma do ne red ne ye ho nkoro ne ba ne nyina no wo mbɛhwɛ no matwe mo ho ade afiri ho o ye magunu no ba de no be fere ba ku bi red but the same no ma o jina o na ye so na da chamado marijuana cocaine heroin ene de o ya kra wo mi se super glue a nka o mpabo a na wa de tia o de so no nipa de sani o do o twa ko nu na super glue no kra aka wo sa no a se de si yo ne wo twe akomu ma me no ne papa no wi ase de sa ye ne se bi wa de bonyefo no be ma wi ase ase na mo nipa ka kra bi so hu se de ye ko so a enye no wo mu a wa no a wo ye hwe ha wanka no no woboama ose na ide aba na nsaye sunti yenyina momie na ambassadors yekufia yentu yemanfo enu achi na wasan akiremu ese emabunu na nsemu ne tichu wo mdo wo ho ehyehyehye empena twe rough se wokofa bema kura wo mfa bema baako wo ka beye nan enum boso chese wonu ankasa wanye hyo wo jeha ena sesi a mema no wo maba no so dodo no a wo yi ma one nko ade enye den ode wachi beka fom enti sa multiple partners no a ema ne mabunu no wo mde wo ho ehyem no wo se enya ade a ebo akra eno ka ho bi ena ma emprewanyinsan asore ewo mpotem we no so no ede nyarewa hodo dodo no a ena ebanti we dia da roma we dia futu ekọ ede mama buru no se NDC aban yi ede hihya hodo aba ya nyuma national apprenticeship program ne niema etete sesa wo se wo mun take advantage na wo munya bibi emfa mo ma brabo. So the American design nyamiatum edifri aya Ghana mampanyiro dikane kwa mankroma so ne odi northern scholarship buy another crowd dey be aba say university so crowd for first year school fees basanda acha wawofo asane dey adefo from by national apprenticeship program obesu adwuma kosua no free nti asabi obe ha wo no be pre akọfa nye nse ede atọ so abra senka utin ko school ana usua de na enka unwie no na wanya onsa na dwuma na wanya ni ndie bi a obechi ndi abọ bra awofo misrem ye nyina you got a role to play ye man nkasa na sena mprowaje nse na esi koso na ha adwen abortion multiple partnership we aye Doma Central aban krachi panyini ononyanfo Dominic Aduma ameyawo Anopano siaka siabona wuchie for Sompa 106.5 Accra. Shannon son sa adansie mu nioma die. Nipa ya jana dia tumu. Sa ewaso kokoto adansie mu nioma free chen. Ayo nana keja si Company Limited. No di ene dia san ya CEO aye papa na esa chenso. Wase nchirima beba beto ane enchirima beba na warma sa beto. Wase na duana wo cement na iron rods, building wires, plywood. Ninyina no na keja se complementary tumbio. Enti wo powra na hwe ho no mo a wo mpie. Wo be pie a kire wo nioma wato ne nyina. Ade awie de afri na so ye. Nam so nti Accra na se Kumase ne branches ni bi e ho 0204 345 040 0204 345 040 and Point Homeopathy Clinic was obey free. Shell signboard on more Sprinters Road, Accra. Konoma Bohia and Kumase. I won a wope prostate yet ye and a premature ejaculation. Bema wadiano, Wojon sorry, I know a prumudia can to me yet to maybe more. End Point Homeopathy Clinic, not doctor for and show kidney yet ye. And there was sour bread born in our warm bimupa. So bet me asher, not what do mujuma at Yamawo 0244 867 068 0244 867 068. Secure sanitary pad and our buy. I was what to me feel secure the bra. Wakasa or bra no asumo. Na a secure sanitary pad now the best is you na at me at Chadiama war. When I'm Wama rushes Biama Megun Hosan set a shemudum yenu.
afezo so na eboa eyi rashes ne heat ni ade e de free wo ba ho mama excellent cosmetics e wa santemantam kumase wo kwa benya dodo mu no watu wo wa dom pizza tanasa kwada so estate taxi station on mo 0243 862158 0243 862158 ye jina resuni atan ho ye basaba Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Say me feel London, echo US. Eh na no kra wo kunu kra fa me bo mama nia. Na papa mo hot say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi, ekwo bosempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, besi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na kujejesi company limited age ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de. Obia se na kojejesi company limited na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho niema na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua. Akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensamua e na obia nfoforo yawo ba ko obu akwase paase kumase e ba ko so pokura se nkran ha obia se na kodwodasi eye bemaba e wo dansi mu waton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about dance ro te se bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodi ko ka mu a wodi ko ja free Akra we Kaswa Depo, any pokrasi de Anokra Twenchaya, was some bu Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a month from, was some beer depo Kasianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra Danchaya, a Biswa Magazine Road, head office no, were beer depo Kasianso, our Dientem, a Joshua Accra Road, from a opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a month room. Numbers of man for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojejesi Company Limited. Kuabas in Primo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN himself a prostate. Na baby, you multiple screening. Emma Huni Etuasia. Na a endpoint homeopathy clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and Ajo. Na dear friend premature ejaculation. No, bear maybe I want to do for Quaquasia. As a wood dinner huagro. As a water tonte. Any ebra endpoint homeopathy clinic. Na ya muau. A man mema mo power. A ya endpoint homeopathy clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wonsha wofa baby na Ajo. Kidney problem. Prostate dear. A ya endpoint homeopathy clinic. Kumase ubehu endpoint homeopathy clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Wamu jinemu ankasa. Ewo spintered baby friend share signboard no. Who do na ubusasa wope endpoint homeopathy clinic. Obia ebetro. For endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Wamu demufua. Kweku, minim se waye she. Me kraman nane. Now so ebony show one baso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom will you then it's not on, but don't also got as a condom. 101.1 FM. 101.1 FM. Yenina yetie Sompa. Sompa TV, Emma Akye Abia. Ade Akye Abia besua da mo asese matwen ye
na yako asanso ababiem yetoa ensem no eso na Professor Kobi Mensah executive officer de Ghana Tourism Development Company and wabo aman yese nei wamo efa ekwan ne hye bia so sane yebeya waman no wankase yakwansera won sansam no beya akono beya nika na twedom ade abre wo mayi wase wom se bibia mu no ade papa bia no bonyono bata ho de na so so emfa ho no de besie no wono de obeya na fam de na Ghana Tourism Development Company asafa ne tuma pa efra biu. GTA clearly mandated to promote the country, and to regulate. When you take the word regulation, it also encompasses promoting best practices, promoting, the image of the country internationally, etc. So the GTA's mandate is clear. The same as GTDC's mandate is clear. They said that you are the commercial arm of the ministry. Go and look for money, go and look for investment, make sure that you can help develop tourism. So that's why I say Ghana Tourism Development Company. That means that I have to develop new tourism offerings, help the industry to come up with new things. So I keep saying, look, we barely have scratched the tourism. If you go to EdScience, the Department of EdScience, and they're telling you about geotourism, you would marvel. I was your Chief Executive Officer de Ghana Tourism Development Company, Professor Kobi Mensah. Professor Roger Canton, a research scientist, and a bar fight against donkey extinction projector. One also any pennipa wada anon. What they are the sadia net to a buying and him saying menu ya woman share. Na a jedia who draw ye coso a war a funum womo a honamno a tomuno. Womo embra sani menina. Na donkey heights no san ye can wobro from donkey heights ne donkey a funuponko. Ne wure no ne honam no na ye kire mu se nansen mu omanfo ton pa enya asem keto asanse wo mu gidi se eboa ye de niema hudo bi frafra eye ebebiduro ya sa duro ne ye ne de ma obi a ne moja rate se obi o wa anemia obi e bia moja atu na che ukoye Facebook page a emfonyino ne ye de bia to ho ne e bia wo hunhunu bi da kona kwahwa asem America no obi e bia moja atu no ache ne moja re obi a wanya insomnia wontimi na ne saade ne ye se ye de afunum no ne honam no efrafra sa ne ma ne ye de yes traditional Chinese medicine ne ye de mawa entempa obu se ahodi bia bo e de awura wumu enti yes na nsem de emwa no donkeys ne kwa ne ye ku wo e wo Ghana ha no wo se yanhwe na yampe bibi amfa anya amfa ho ebedu mrebi no wo pe donkey ni ba kokora no wahwe se tourism anase bibi sa akora no a enya de a wo benya bi e wo Ghana ha wo de nsem we nyina tudwa wabra emrase bedwoma bedweku a wo mo na hwekuayo eni nuane ni koko afeso so ekọ ne naso a wo mo ekodi nkomo enra. I just want to know the status of the legal arrangement and how that connects to our ability to fight the donkey trade, which the police so much require. Yes, actually, we are standing on the COAS veterinary doctors who met in Abuja in 2014 and came out with that COVID-19. Actually, that was the first document we picked up and said no, because the chief director of Ghana was party to that, so they didn't give us a document. So it means it's illegal. So we had that document from the group partners, and then later AU also came with the document, and we said no. Then this one is quite something that we need to take up. Any equity ye Professor Roger Canton or a research scientist. Afa yoko bi my so na British abarno asase ya wode enhihye egu akwan mu sane ya baya ne mama pension e won sansam wo no won betumi ahwesa anyam bia enfie no won bete so anase ebekoso agina de gina na belsen finhia nsia bia no won mo yene se wonya finhia na duesia 66 years a na wotumi ko wahomgie mu entia no na da wono mo a kokopem 2029 sabetumi atwam wo na ano na ahwehwemu ane
Padi hunu for the ababa to dra etrasa array betumi ahadwene sanse wo hwem kura no a afibia no sika ekoba se nipa bia kwa pension a wonya no eye £800 per year bia na se eno no yade e be hadwene na be wie che nkwa nipa na pomde mu no e betumi ama na to apenam so nti won mo nkyerase na wonsi won konya enhwe se anyam bia no pension age no one better so anaso obesan so apagam ama na sanso akonenim bi we so ana ye gina na no pano siaka se bone yete asie ansam wo yede bai no de makoti no bi ani say Asantiwura ene de ofra kwama aban se wo mo dane mining concessions e de amo manfo a wo mo endwene timamufo no ho ansana obi man sofo abem sanso na Dr. Edward Omanebo amanso abamane yesa galamse no abane gwana mo so a otu Employment and Labor Minister ene de atu dwase mfie nan a eda yenimi wo mo hwe nim se 2 million jobs de wo mo ede bema emabunu no aye Ghana Water Company Limited ashasa nyame ya tomu a anopa no nkoro kopem no num Barakase Water Treatment Plant no ombetum kakra Doma Central aban krachi panyini ene de afutuo akwa mamabunu se enrobone de enya de sese wo mde ho ehihye mu kra akosia aje wa kwade boaten ni medin anopa me ne ajoa asare Sompa 101.1 Sciatica originator, sciatica paysetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? So we per expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. Ena sciatica no nitty-gritty, emu details. Dia ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosrem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic ena eye ho adwuma 21st clinic say won untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wachia wo pa wotina sia na se wachia woto no wo ye ba ma de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wotina sia se de wo si chia no ama ye omo se because omo ye omo to no omo koye ba ye can't omo se wontimi ntina se for 1 month this ogina ho wonnim na obi busa se na na nchechina ho sa na aka se onye bibia na akofo so ho tina se woto no ba ko ba chia na ba ko so sen ba ko enti se wo ba ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na omo se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no kan hu bia na enti no bomodian se wotu asentiri na amuachia amuada na yarefo ama sese yedidian to so se wakoye wotu ntina ayesa na nso ye wotu ase no ena ye wo ya wo sremu na ye wo ya na wonamo a na ase hu suye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omudi agidi na nso nye no nkwa na omsa ade ba ko ewo mu se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension mese bra clinic ne ye nhyawo eye 21st clinic say yenkran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo and a wo kwa wo fro bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo nsa difa so ana wo free amasaman so na eba wo fro sro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas ena no achi sunyane regional hospital first gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu ena wo mo wo nkranza Children's Park Tarkwa Roman Stores Tarkwa de efie kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena obonse for 21st clinic it was 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic still one more sciatica expert. Wow! Isaac Enterprises, yes, you make him a can I have brother share. Woofa pa ne ba sound near kama. Car tapes are doing in your 100 and you would even speakers no. A jigwa canum and a jiagumu, your hydraulic jack from 5 to 50 ton. Your car engine oil, total share and half a seahorse. Na car batteries.
Nyamia ja waba ane hon konkron da no wagem so say amen. Yem preach yes. Now so ya tena se no a was here to me show crying. Na enuoma wo de be ko wadwama so wa kwaton ade sene obesi bia fa ba obra ene wo wada no aye no ho ewuro ni awo adi ahia sa enti ewo se utumi nya enkran hyasem kakra na wanya abrabo mu atena kakra na wanya nimdisem ni nyansasem kakra na watumi aka ni nyina bom na afi wo de akwakobo bra as usual yetena sese no a Ghana ho nsem ene ye ba beka iwi ade obonkrata no ne apensen mu de amamo 7:20 am yebebie lines no de atum wadawromo na masoma frɛ na makere madwene ade afa ho na nka ene de no obuo kwan so ensam nyina afa de yebekenkan no wo ha no ho a anka mani beje ho ye pa ni nyina so eka Ghana eho ebi metase anya menfa na metase me ne mabedwafo ena etenase ne yede Ghana ensam eba besom wo ana ajowa asari ena obrimpo na kwaku ampoma enso ewo ha mamema won machi ema won matenase mabedwafo mo machi ya okudonto amwede adom arakwa tete kwafra mo atwetrede ampan no adawro manti na ye na aban because what dey nyame na flowers ye hwehwe otirimi efiri hia flower be ya ajo na wo hu no na hey flower dey just are chibi anso ye tinsamu flower dey na okay trademark to the grandmaster you know just entakrai sa do dey san yo son takrai ko do dey san yo son takrai che Integracha no matamaso ene ba se ya do ni di so mpachi ajo ba ya sister ese kutu se ba kanu ano amfom ado ko no pe ya na chewe ya friend say echa entakrechi anche no mope mu aye ne ya kan ya wada me be ma dabi ya wada say ya wada me and na matra say was ya wada me say a chant akrechi adwo e friend say a chant akrechi anche no Rebecca ne say na my dey tiefo e dey o mo Facebook ni so be hu ni ye ntina matan ne say to be yo entakra no correct entakra na chi no flowers bi wo nchen ho be we dey feathers plus flowers ni nyina ye entakra na kala no no o masesa no keke no so ye entakra ni ye entakra ni bia once I had to say na no one akwatam twiem wana say otoy na twiem one more day shipment ne buy na ka ho na we na akoyi yo say customized teno na pay customized cap okay anti you are sha otasha ne brebe days no ya na depend okay etimi kwabere bia okay memo once meme na wotwe ya na titiri shase adwo benada okay meme na wotwe no okay shase benada enti se me shase na se me shesro fitase no a no nyanta kratwetwa wo chebe so na me aboso sa na ayekama na me de yesi mani so si mani ka honde ande na jese na boro onyum no that's a baby I was your bro Facebook ma de na be se be na kura de che kura de esira sem kura na agosi ari adwa o mu ade bi akoso me na won takra ho asem na me ka nya ade akoso ade ade akoso bo me nkomo yi se unisika o lyrics nyina koye I wanted to and onye sika na o lyrics na ide be hono de eno de I have done I did it I did this one but I said and as always sika wo ho I want to do this but I say unisika botomu awe no nra diane be na ne do kompa enra ya kura na minimum po ajo wanra enwumre na duane be mpa na be do wo kon enra na enwumre ni momu die na me pese me nya bibi light bi okay na uwi ye nya idea bo
to say snack. Be a hot pie be. I do answer. Okay. Now so yet hey. And it's because I common name. Nke common de me anka me come bedu bibia anko bedi. Bedi banku ana. Yeah. Nka. Na a common name anka. Obekwa akohwemu no. Na afi busu me na bukofo. Yeah. Okay. Dia wo kan so kansam no. Enti wonyaya nka bedi banku ni nkruma fro. Na so sa de busu me na akoye no. Na memfa me kaka nkoboti ne pie bia ye hot so kora bia wanya pie no de ye onya pie hot wa. She wanted to eat hot pie. But I ended up to the bread. And Paul, or na kansam no. Eh serious o. Enti no senka sena wo ni ana kade ne pan rana go di hot pie no. Hot pie ni bia. Nya wo kwata ifa ne o janse ne so wo de na. Yeah, de e pie kutu ni. Am say bam no. Unisika. Yes, sausage ni e ma sise. What's the most brody ba wantade. Unisika. I wanted to enra and ope yankasa mukra mpono me bano, you know. I wanted to do some hot tea be with milom pampa be mereki etwa mu bi. So my better na ha mo we. I go say me say make what ma say. Me pa. I wanted to do this. Ubusa obi Ghana ni bi a wo number bi a wo tie na me akasa kra no me ba no. I wanted to pass USO but me abeto Ghana. Say asabre de mabeto ani. Kira sanya de obi apen wonya. Mo. Ai se ka de obi apen wonya ka wote hwa no afre se aduane we mra na aba se kutu. Se de da hoba. We mra na aba. No. Na aba. Na se wonya ho se tam. Mo. Ena wasem ne ye mede. Na ye fa banso di firi mu a ebeboa ye. Na Bible mu quotation be no kan ya na o si Yesu suyi no. Jesus wept. Is that me John 11:35? Eh sam ko asori. Yohane ngoma no. Ba oni so ore betimi efisa scripture yi. Obi timi kura ko exam ho na ese kura no wonkan. Wo ya ko fa sama bo. Ena me nenam Bible ni mu ana me hwe no ana me kopie ho. Ena so de ya ka me anu ade bi a. Dan ke ye sie. En ka de bi na me de aba ha. Dan ke ye sie na. Nyame di obi ho afo bi. Se wo ho. Akobia person wo bo. Memo. Serious allegation. Asemi when is what I about for? What junk of what I saw? Yeah, can me asemi. Sir, bra jiramoa. Eko party na so eko wi anam no. Na wo ko na wo si akram wo kwotete ya obi ema e na fo beta ema ntwa. Na hu se kraman ba. Kraman ko e party wo nya nam ni bi anwe because jiramoa be wi a. E no ba na obi sanse na o ba na edi ba no e bo no. O ba na ye bo mi din. Yes my head. As I say me as say ye bo adwo din so as say the allegation we e force allegation. So kuchi enim niura. Just anyum no beat na so asia bo no hu ba bia. Yes we guys me ni wa mo de mi a me you know free bukura. I was offering my better for me no be jibana no pen. Agro ni mu ba ye de ebeso na enya sam keto makura wonim se ye free we no a ye bebo wura de obon kra chanim ane na ye de hot stories agodo a eno so eje ne homena ewo mu edi aba beso wonim se presidential jet no enra minister of finance anasempo defense yes okoka sade fa ho na emu nsensem net sei Ghana fo bi no so sei ho ne ye bewura ho na afa ya hwe galamsey enso ho nsem wo no na arewo sem ba ko a enei wo se ye tumi pemu asem ka Ghana police service tu ho na mo eye ene yeso obi ayira areba chimbeku wo akohunu na mu da baabi ene obehunu yeso onipa somasi wo yira be na nansa
obekwa ko yesi na mu da baabi eno na ase nanse be ase bosome ba ko de ko ne bosome mienu ntam no asase a air trend na minim se no so ya asafo frafe na aba e wo se ye sade de akire de a Ghana Police Service wo mma wo mani enku hu yie pa abadwa fo wo mesa mma kwa babiem na memisa mo se babia motie no obi a ti yie de ya se bi ti yie bi nti yie okura anti adwa babia tie no ti yie oh na me adum uti yie pa wakonya no so ye oh ai ehihim oh David no shaking yes entakra because we didn't grab them has them from Mr. Dunfer Suit Hub okay I see your boy okay also pa asem pa me so me yata no me check ne pa na sa ne ho ye de ne ho ye nti ya chia Mr. Dunfer no pay na waware ana Mr. Kennedy ho di Medi yes nti ne ya chia mesese nso nka ho owura yiri Dunfer nyame onya okesia no pay na onhyira wo nti anaye ko na ya the stories ahodo a air trend no tew ne yakoyenim na obrempon ma mensha se mfu so na yonkode na air trend na no fitinra okay ade banyina no fati fitina no fiada memenda kwasiada ene nrajo ne ahomachi Sompa trend yes trend no so no ba ko a ejina mu kese pa ya MPP for conference ya wo mo koyi sanya Sompa amanfo nte yo na wo mo te ye o hu se ne a elko no hu se se no bi ho a nya ba bia na obi tie MPP for guso trend a wan trend no wo mo conference ya wo ne koyi no hu no wan trend ye okay no ba ko no ne a me hu ba bia me ne nam ne ba ko no na wo mo delegate conference no a one more koye no adwaba ya position ye kama ma mami sentina bisa asa wuti ye mame wuti ye majeje me anopai majeje me anopai mesu mesra pa mama bo apa wanto so na wo se genra ka me record bibi ye se wo hu nkena no nka agro ni mu be ye de se na eja wo yes I said no dey return and ya for ya amafo se no so ho enti no me wo evidence akesia senti no be so obeje ne ho achi no oh sir see anka samre ne Mr. Prince bebanti Mr. Watching ba the see you know oh you better report oh yes okay na adwo akoyi ne ho na gram be pie ba akoso nti mo bia be fine mo ti bo me nkomo a me bo no se wo conference ya mo koyi okay won mo se mo bia mfa se metai adwo ajewa akode achi we se maka mo mienu abom adwo ajewa akode nice one me pese me kwa akofa asema ba fie nti metai wo mo achi ma me mfa won mo t-shirt na bibia e fa wo mo ho ema nso binumo ba no no mu yesi yesesem no na manfo say na ba ku bi e trend e no manfo nsa dan kan ho asem wo ye traditional media yi so say wo mo si nipa no mo yo manim delegate no be say 5500 e ko 6000 enso wo mo ko dru ho no na sa delegate ne bro be 15000 ya so bia be ka ho ena wonu mo yeso on be ka ho no nso no wo mu gufa ena wo mo ye ayese pose onjaze fabo ne ka ho na zo mo na ko ya bibia ya no oh okay wo mo se we mo de ya shada ba ase wo okay ena ye de wo ma begina wan kona ena wo mo ye it is possible nuntina bi so ti ye wa bonti ono so ba no yesi no ayo nchiremu ni bi no akom ni nchiremu ti nchiremu ni bi aba sasa wo ba fa nkrofo agu ka mu e de o ma begu stadium ho wo breko a ya se da se wo mo a e be si nkrofo bi anan ne de o mo ba na ba se allegation serious allegation asem no and one be na it is possible afi wi ase na ko di she for example onu so dru ko na bi na manfo de abo wo ye bi beba enti wade no mo ko na afi wo mo se mo bi amfa hwan college ne hwan pictures ma no wo mo asa kwati afra wo ho akwese mfa wo mo kwati afa
kakra me de mitimi call ye ho a me ko mo de tie a me de ba ye no na asem bi boboba okay ye betwen sebi aduane ne si so ye nwo ye mponi anom ho nkwan ti ye mpese ye benom ho nkwan ansa ne mum ye dika gbo etiefo se bibi boboba na boboba wi a wonu mu constitution na wo mo ayensakraye wo mu no se na no msi youth no se wo mo twa free 40 ahen wo de aba eno na Abdul Salam Mustafa bi mu anti asie na Mustafa mukura wo how many years wono gusu ye youth organizer mo se mo twa de about 35 for the corner no ko 40 ne 45 entina no one resign na say wo mo kasa na say bi mu keke against entina no entina ness almost say youth organizer praying kra no twa mu 35 na say wo say wo twa de about 35 a wonya de ntisa ho close no wonya twa sense na bibi wo ho no mo a me pese ye di ho nkoma no pay ansa na adwo awokra wakọ trending stories no so se mo hwa efiti last week de ba no ewuwo no be hu yesi we ayira adebachi wawu we ayira adebachi wawu enra ba kokora asi wo mempasem ema ababa wa fefefefefe wono so amza no mso ye nurse ni asesei wo mkoto se wawu da obi afuom sane no osi bi da wono baka se obi a wada ewo ne kete so a wada ne nsa ba akoso na areho ena nurse ni ba akoso so 37-year-old lady wono so assign ne ho ahoma ya che se wotie nsem no a ekoso no mini gomu amamfa mo die eno nso so ho na yanhwe adwoa ade na ekoso eye woman no ankasa no nipa birim no mutirimu aye sum ana e wose babia ya duru no ye hunu no se abambofo nso nkeka wo mo ho kakra petrol fo no wo mo nhyɛ ase no omo ne nam emonche ade ankasa bɔ me nkomode na ekoso akosua san komo we no ni di ne bɛyɛ den kakra de kyerɛ sɛ unhunu nipa yɛmfa responsibility no enkyekere no ana sɛ yɛfa na free he yenyina yenka se Ghana completely safe say bibia ntumi nsi wa but wo hye emfie du bi atwam emfie nwotwe num bi atwam na de toto enne a utim say difference wo mu pa first ni ete sansemi na so na nya often nya tentem te se de nansen mu ye tie no wo beti say yesi obi afri mu kra once in a while no what a crime story bi what is obi akodi obi ewu obi akowia obi ade obi akobo obi tuo ni ade but in the last 3-4 years no 5 years no if I'm not mistaken the new normal the new normal wo Ghana has obi ku obi kura wonwene ho ye da so we na yante se obi abo obi tu a ene ye sa da na yansore ye yante se obi akoku obi ato ne dem a yansore yante se obi akɔhye ne ho akonfo a yansore bisa say where did we get it wrong esase sen anamo ben ne ntu a enne yaba bedru ha yete Ghana ha sebi wo bi atimi firi ne kurom ebetena Ghana ha wabra woni nkrata obi atimi betena Ghana ha wabra immigration for krapo no wo mon screen nipa ne hu se simesi ya wo ba Ghana ha no wo de adwemu fine na eba enye boni binti no waba ha na wo ba betena no adwuma no wo ba be ya na bibi but okọ ba bi entisa enti minim se sia krom ha no ayehu na ukonkrofo ma so a Ghana fo bi mu a wo mo bre no enya sem ketwa ma but aha no ase wo bi atumi ba ena no kura de ya yete so obi kura ba kyekere ne kingdom ne ade je ensam no dwene ho a enti ase ni yes wo bi a wo no aba Ghana ha yes so no so ye ne interviews aho do ba ya ibu kingdom mi hu sensem ba ye later ne be hu se o yes abrante no kura po no enye sesa ade no o kan ye no enye sampampa wo beti kingdom bi na wono na interview bi a wokoye ye mfie bi atwam no no kra sa adwene no wa boycott me pa cho anya bia ye woni panitrim ya che no enti ni obeka odi betwitwa age ne ho no wo beka echire obrempon yes I grant interviews de ma brante de ma wono kra bekeke bi kire ye Hassan Ayarega
na one who say foreign minister no coding come. Oh yes. Call foreign minister ho. Yeah. Table who come one come. That privilege is after interview no. After meeting no. Mahu on occasions granting interviews and man some chofo chile mu say one no ba kromu ha no enkrofo bi say woye sex and human trafficking just say wokofa a ma say in the name of adwuma no wo de wo mo abemo be si bra ni ade me pa cho anya bia sa issue ne ba ye no ya ye kra pese ye be mu hihemu ana ma memfa we na ajo say ye hunu ni pa yemfa blame ni ma no me de ma ban okay yet how ajo onye se mi twa wa no yet what we o me yet say nkrofo bi abegina independence arc na so ho afefe wo ma no Kitagana flag kura. Kitagana flag go machi. Okay. National security ehu. Me patcho say no ye see AI. Why na say? Enye ni obeka say AI bia me si oye trofo. Say na me ka say ankomo ne ba ye no a echire Reverend John Inti for to obeka sa ho. Yet he have the firm party parliament say AI which tro. Na ko hu bia na. Ya ananye santrofo check ye hu say de AI. Yamunu any da ho me so videos videos e buy yes sorry have my evidence no my laptop so okay enye AI and so member of parliament akogina parliament say AI enti who would you blame nya ban kro ye your security system ye porous awo my we mu your security system porous and then the government of the day every day has the audacity to defend the indefensible. Say no ne trend I kwaso. That's it. NPP betena so a. Wano ba be ye bi. Wa ye konkro merade. NDC betena so a o ye konkro merade. Enti ye ntumi nhuru ba bia e wo se ye ka asem no ne ye de ko. E no oman no seya na esey. Ye nte Ghana. E ne yetimu. E na Aisha Hwan. What say oman sa si wie ye se ye deport no. Yo. No san she Ghana ha se etu galam se. Yo. See a security system ne ye adwuma anka sabe wo se nipa bi nam ho okay ne nante kra wo nam no intelligence tell say yes nipa na adwumbone wo ditrim but do we see some ye hunu bi yete ha be ho ane ese o obi de cocaine ho ahwan wo de awura ma wie ana bi okrompa wo de free Ghana ha koduru ne akere ne abona ba ana say ha cocaine kra timi da ne baking powder Ewo police for akachi. Yetimi ti excavator. Ekosi police for dem. Ana police for aboboa no. Na yira. Emu 36 and 37. Na hwiri ayira adane afafranto. Na hwiri police for ehwena no. Krampo ayira. Na beden wo bi se mete hei. Na ma no den sabi o. Sa adwumbone bi wo metim se medi bone a. Mete he beden ho. Nanso say security system no put us in check. Na intelligence system ya adwuma kan ya yewu na ade ba ko a hukum ne de ya dosun do de ya dosun kromu ha ne se ha ye hu sometimes wo kan obi beka se wo han wani but adwuma na ye no ntino yete na de ne ye hunu no de ye reported o ni aba media no mu a ye nso yate bi ye bo mo amane na de asisi a obia ente yenso hyenro papa ye kuku ne tu go mu ama ya nurse ni a ono ye se wa sori a wodi ne dwuma obi anim de ba ye call ne dem no na wasen ne ho na die ne beba anya bia sa alleged suicide no yampampa se wonu ankasa ne sen ne ho ana obi na ye nsa ni boni anya de na ko hange ho weekend wo news mu akoda wenya 9 days abranti abomode fitani abomode ahwie acid agu ne so akuno sha wasem ya wo kai ya na amama kai anra hot bite kase boso akwa na wo yes I interview no na counselor odro crunching chematin na o raise point bia na very very necessary was ye twen adwene si so obi a wanyi nsen abosome nkono
hwɛ ɔbɛmpɔ hwɛ wonyi nsɛn no anasa wokɔbɔ adwaman no twɛdi ampɔ hwɛ wo na nka saa brɛ ni mu no obetumi yakɔ ba wanyɛ ɔhwɛ wakɔ akɔyɛ agorɔ na kɔso nyi nsɛn aba wanyɛ ɔhwɛ wotumi akawi akora no wɔ woyam abosome baako adwoa position yi na mehwa de mienu miensa saa akɔpem enkono 9 good months o ɔbɛmpɔn 9 months no wachie no watumi akyem awo akoda abemu kama ahwe nyame anum ahwe akoda no de ade akyekyere akoda no akoto na to ya a wonwuye akoto na twene ya anim na emra no na oduro yero oduro kran chamaten yes na samu a waka no se Ghana ha no ye wo bibi wo ha sa sakoba no se bibi se isia ese no na fa service ni ne ka se won mo susu ahunu wo bi a won susu se won na di se adwuma no suspect bi a won mo ani won so so won be che no se ye be che wo ba no nko a na be ma no we nipa no a e bi enam na su ma no koye sa no ma me yi se wokọ na no be ma kokodi ahia na nyinsen ba be ma no gitum se me hwa akoda no a e di adwen na be ba wotirim se mewu akora na mekunu no ade se be ma no ye na adwen se akoda no menyine ne menyini china eno na be ma oba no so be ba na adwen se ne me so mewu akoda meku akoda no se wahu ba ya system ni ye weak to the extent say bibi sa akoso ya chi oba no ye ja be ma mane nyonwanwa ubie babro num kure bi si yo oba no ko ba adwaman no se yakoto na adwaman mu yes ba wona be ma na boy sabe wode ne nsa na bo ne ho adwaman wono ankasa ne nsa na wode bo ne ho adwaman nti wono ankasa ne nsa ene wode bo ne ho adwaman nti enu a abaya 23 years ya ye kochi enu ya ne 4-year-old son wakunde na koto ebura mu ebura no na oni mi say assembly member na say wokohu se akola no ede nsuo nani na ebura nim no a wo mo hya se wo mu bodede ye nipa mro se ne yehu no maame na wo ye wo mu so se wo ye police station wono adi mrika eko police for ye me ba o awo ne ba ne sai wo mu di nkomo toto na no ba ko mienu bisa na kire se ono an di se adwuma no na bisa se akora na wadi mfie 9 no edien no wo ye ana edien na maame na dwene ye se me ba ma wo na tete no mfie 9 me nka nto abudam me nkunu na me fa ne nkoto abudam ne yenka se wato abudam wawu dia no okoye ne ho enkomodie ben na akora ne papa no wone no da so te sai no ma setena mu etie asem no ansana intino akohia enema bebre koso wo Ghana ye kase ye ka ho asem adaje bebo ye empanifo kura sebe wo mo ya manyofo ana adefo ya ye feel say oh asumasi de wo boni din a obi anim no ye hunu say we mu kura de they have all it takes say boni because ye be hu na chire no wo mo mpo be hu ye ntimi nye mu nipa bi wo ho a wo ma firi mu boni ato wo mo a ye hunu wo machi na wo a what take mempasem so no there what you will be sure so ayara hosem na ye kan nyina ade akwa wie se aya hwo ho so yie na ho amasem afei enam nhyiemudie no wobae wo kɔ no wakɔ akɔdi adwene ho mienu nye ready a anya dan yi a nyinsen betumi apia firim na nyinsen ne ba bisa ho so wayɛ ready ana wonyɛ ready a ene no yese bibia ba ye wo condoms agodo ho ebo ne die bi wo ho wo betumi akwa akoto bo wo ho ban eno ne ade a ewo ho but the situation whereby ya obekwa akwaje go ho nyinsen beba na wo behu ne se be ma ne se won hwa akoda ne nti watimi akawi akoda no 9 months na dia tirimu ade adwene ne wo tirimu na bibinu mu sumu serious sum ne wo se makwaja akoda na enra me hu akoda no nice baby boy but na wada sabiemu na ye pepa no na maame no so a wo wura akora no wutimu se time ha bi kra po no aba ne se wo ye bi aboa ma hu so wa ye bie enhira nkanya me se akora no da so te ase no kre ya wo mo hwe se na pom din be gina yi na akora yi ebe wie akire no maame ne bekọ
eduru se wo pa wo na se bi o wa anya bi a wo hu sa akura ne sikani bi na akwaje no a no ha ase betwe akura no homa nso eno ne ade ane ha adwene no ya system no etesai techrema ampra ya na ifrati asefo yenko de obon ka chen interview ya beda wa afebo oh yes koda ne nyini duru baabi ne ekọ archives mu no obi ko kan say ye ba betwa ene na body akire maame no sam na o ye roduro kire mu se akura we no ebeduru mrabi se obi ka kire ne se o maame kura koto wo twene se bie mu a na nya ne tiri mu dem wo se me kura no me ba kura me maame kura no wo mpeme from the beginning enti na me ba ye jonki a e de na beba na fo ni atenka manipa yes wo twetwe wo obi so ade na beba wo nkun wa wo nya wo ti yete wona ye hwasa ne yoma we ye visibility a friend is saying sa police visibility no a community when you obefa ha bia na police ni ba bi ho krompa wo mo nam ya senka ye street yi mu no mo nam obo nkomo keke na nso bia ube hunu keke no na na no he me di wie no na no ye kire he na me ne abaki taba na me wo no ho ye ba anopa si na brantie bi wo ba bonza Ghana ti wo ya manfo ta tungura gu akire ho na akwara abrantie ne pese wo tungura gu akire ho na ogina ho chichirichichi se ne ase wo jonso aso ye bibi enti wo hu ye na wo jato ho a wo kọ ena metia no friend se wo mra wo no a wo ntitwi alatani di mijigu ne so kakra wo ho no ansa na fie hofo no mu baako epiaba abebusa sa aden ena ye kire se ni abrantie ye ne san ma ne tam na ade bokọ no de koye se nyese wo ye ade no all right but bra wo hu ye nye prosifo ba wo hu me de wo no na